Bakwethu siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke. Uza iBhayibheli uphendule olamukelayo umfundisi uEsindlovu. Ngihamba labafundisi bamababili uOP lo CK amajaha kompofu. Ngathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyabonga njalo ukuhlanganiswa inkosi kuleli iviki lapho esikholisa khona ndawonye ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uThixo ngasenzela umusa lapho sifunda sizwisise ngendlela efaneleyo bese sikuphila kwenze umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi uOP Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Sikhangela isahluko sika 9 encwadini kaSambulo. Isahluko esihlupha abantu abanengi. Ngicela liqaphelisise lilandele kahle eduze nxa abafundisi bechasisa lesahluko singaphindi sikuhluphe futhi. Singakangeni kuso lesahluko sika 9 esikaSambulo. Vumani ngiphinde inombolo zocingo ezamaviki wonke 0718444196 yizo inombolo zocingo esihamba ngazo. Nxa ulombuzo kumbe ufuna ugwalo ingxabano phakathi kwaKristu loSathane uthiwa iGreat Controversy ngesilungu, sikunika mahala kungela mbadalo. Thumela umbiko wakho kunamba zocingo ezibikiwe. Bafundisi, kasingeneni kusahluko sika 9 esikaSambulo. Ngithemba lizasichasisa kahle kwenza ukuthi abalaleli bangaphindi babe lohlupho futhi. Mfundisi CK, ungasifundela kusahluko sika 9 verse ka 1 siye kwelika 11. Siyabonga mfundisi wami. Isahluko sikaSambulo ngu9 amavesi akuqala angu11. iBhayibheli lithi lona ke isithunywa sesihlanu salukhalisa uphondo, ngabona inkanyezi ivele ezulwini wele emhlabeni, yanikwa ikhiye yomgodi ongelamkhawulo, yavula umgodi ongelamkhawulo, kwaphuma intuthu emgodini thunqa njengentuthu yesithando somlilo omkhulu, kwafiphazwa ilanga lomkhathi ngentuthu evela emgodini, kwaphuma isikhonyane entuthwini seza emhlabeni, sanikwa amandla njengamandla abofezela bomhlaba, kwathiwa singoni utshani bomhlaba, leyodwa into eluhlaza, lesisodwa isihlahla kuphela labo bantu abangelalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo, kwathiwa singabulali kodwa ke sibahluphe inyanga ezinhlanu, lobuhlungu bazo baba njengobuhlungu bukafezela lapho eluma umuntu. Ngalezo nsuku abantu baza kufuna ukufa bengakufumani, baza kufisa ukufa kodwa ukufa kuza kubabalekela. Isimo sesikonyane sasifana lamabhiza alungiselwe ukulwa emakhanda aso. Kwakukhona okufana lemqele egolide, lobuso baso babunjengobuso babantu. Sasilenwele ezinjengenwele zabesifazana, lamazinyo aso ayenjengamazinyo ezilwane, sasilezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo zensimbi, lomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamabhiza amanengi egijimela ekulweni, sasilemsila efana leyabofezela elodonsi, lasemsileni yaso kukhona amandla aso okona abantu inyanga ezinhlanu. Sasilenkosi yaso isithunywa somgodi ongelamkhawulo okuthiwa ibizo laso ngesiHebheru nguAbadoni, ngesiGriki kuthiwa nguApollyon. Siyabonga mfundisi, anti isikhonyane zintethe. Babe ngazi ukuthi ukhuluma ngani ngesikhonyane. Ngamafitshane nxa ungaphonga usicombela nje umfanekiso waleli thilongo lesihlanu. So sinanzelela lapha ukuthi isithunywa lesi nxa sikhalisa uphondo lwesihlanu kuthiwa kwavuleka emgodini ongelamkhawulo, kwasokuphuma intuthu ithunqa njengomlilo omkhulu, kwavala
ilanga kwasokuvela ke intetelezi okukhulunywa ngazo ezicaziswe kuthiwa amandla azo ayenjengabofezela bomhlaba. Ufezela inkume Inkume encane kodwa lobuhlungu lobuhlungu yona leyana. So intetelezi zifaniswa lenkume yona leyana ke lokuluma kwazo kuthiwa kaziphiwa ngamandla okubulala kodwa kwathiwa zibahluphe okwenyanga ezinhlanu. Kusitsho ukuthi ke intetelezi zijonge ukuletha ubuhlungu kodwa ke athi kubo bonke ngoba lapha kuthiwa zingoni utshani lako konke okuluhlaza. So ke kusho ukuthi kuthiwa kumele zizwise ubuhlungu labo abangamukelanga intando kaNkuluNkulu. So ke yiluphondo lolu lwesihlanu nxa luvulwa lokho esikubonayo kuthiwa ke bazathi nxa sebelunyiwe ke baza kudinga ukufa kodwa ukufa kuza kubabalekela ukwenzela ukuthi bezwe ubuhlungu khona kana kuhle kuveza ukuthi impondo lezi eziyisikhombisa ziveza ulaka lukaJesu. So kulabo abangalandelanga intando yakhe. So cabanga mfundisi umuntu edinga ukufa kumbalekela kunjalo mfundisi wami edinga ukufa ngoba ukufa kathesa kula muntu okufunayo akulo okufunayo kodwa uthi wena udinga ukufa khona kukubalekela kunjalo bona nendaba enzima le. Ophi Yes. Siyabonga lokho kugcizelelwa khona phana ukuthi izimpawu lezi izikhombisa ziveza ulaka lukaNkuluNkulu kulabo abangamamukelanga. Into ezikhulunywa lapha ngathi zibuhlungu sibili nxa ukulalela kuhle ulimi lwakhona lulimi lwempi sibili lodlakela phakathi. Kodwa ke ithemba elihle esilibonayo ukuthi kuthiwa labo abalophawu lukaNkuluNkulu emabunzini abo kwalayo kwathiwa intetelezi zingabenzi lutho. Kuthiwa zingoni izihlahla kumbe eziluhlaza. Sike sakuthinta ezifundweni zethu ezedlule ukuthi izihlahla eziluhlaza zimelele amakholwa eqiniso. Saze sanika isibonelo ngokuthi uJesu wathi nxa kunje esihlahleni esimanzi kuza kuba njani esomleyo. So sithi isihlahla esimanzi wayezitsho yena uJesu. So lapha siyabona ukuthi uNkulunkulu uyavumela ukuthi intethelezi zihlasele abantu abangamamukelanga kodwa labo abamamukeleyo babe sebesenze njani sebevikelwa kumbe bavikeleke. So umbuzo khona ukuthi kathi ucilongo leli elesihlanu likhuluma ngani? Inxa ungakafiki khona apho mfundisi ngifuna ukuthi kucace kuhle nxa usithi uyavumela ngoba angithi ukuthi umuntu asindiswe kumele akhethe kunjani. Nxa engasakhethanga asikuthi uNkulunkulu uthumele sathi kodwa uvumele kunjani zama ukuthi khona apho wona lo ngumnakano oqhakathekileyo kakhulu. Ngoba abanye abantu kulemfundiso enye ethi yona uNkulunkulu kulabantu afuna abasindiswe labantu afuna balahlwe laba abafuna abasindiswe angaza yale njani uyambamba ngamandla lo angafuni ukuthi asindiswe angaza azame njani kasindiswe. Kodwa siyabona ukuthi leyo kasomfundiso yani eBhayibheli. uNkulunkulu uyahlonipha ukukhetha komuntu munye ngamunye. Yena uyasitshela kuphela ukuthi ungakhetha lokhu impumela yile ungakhetha lokhu impumela yile kodwa ukuthi ngikhethani yimi engizikhethelayo. Kodwa umzamo wakhe uNkulunkulu wonke awenzayo ukuthi umuntu wonke akhethe ini usindiso la nxa engeke abambe ngani ngamandla. So uyavumela uyamukela ukukhetha kwabani kwakhe. Siyabonga mfundisi ngubamba umlomo usaya khona tusaya khona. Siyabonga. So sesifisa ukuthi ke sichasise lapho ukuthi intethelezi zimeleleni. Right. Intethelezi sinanzelela ukuthi zimelele umbuso sibona ukuthi umbuso olwayo lapha. Ungafunda ke embalini abafundi beBhayibheli abanengi abagoqela abanjengabo Martin Luther bayavumelana ke ukuthi icilongo leli elesihlanu lelesithupha zikhuluma ngokuvuka kwenkolo okuthiwa ngeyama Islam ukuvuka kwayo embalini yebandla. So lapha yasungulwa khona. So lapho uJohane watshengiswa kodwa yena ukutshengiswa kungathi zintethe. So intethe zimeleleni zimele ukusungulwa kwenkolo yama Islam. Inkolo le isungulwa ke yaqhela emhlabeni ngama methods abo abaqhela ngawo esiwabona lapha evezwa liBhayibheli ukuthi ngama methods babesenza okuthiwa ngesilungu ngama conquest beqhelisa umbuso wabo. Yikho uvezwa ngoba lesizathu imfundiso ukusetshenziswa intethe kule similo sentethe yini esihambela khonokho. Siyabonga kakhulu. Kule bale esindebele uthiwa isikhonyana ngisikhonyana. Ungananzela intethe lezi siyakwazi ukuthi even lasembalini zethu lapha kulezikhathi lapho siba khona lentethe ezidla amabele.
so yiwo umfanekiso. So umfanekiso lo uveza ukuthi umbuso lo ukhanya wabuya ungathi ulodlakela ebantwini. Uqhela kwawo kwakungathi kulodlakela ebantwini ababe ngathi bayaphikisana labo babe banqoba bangabanqoba sebesithi bona ukuthi nxa sesinqobile lina kuthi sokumele likhole inkolo yabo bani yethu. Yikho umbuso lo ufanekiswa njengani njengentete njengesikhonyane esilimaza ini amabeli. Hayi kuyacaca mfundisi CK. Ngiyabonga mfundisi wami. Yes. Uthiwani ngomgodi lo ngalamkhawulo? Sinanzelela lapha ukuthi abafundi beBhayibheli bayasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi nxa kukhulunywa ngomgodi lo ongelamkhawulo ukuthi umelene. Ungakayikhatshana mfundisi, ngicabanga ukuthi umfundisi obi uthe ekhuluma ngacabanga ukuthi imbali history ngesilungu kunjalo iyaqhakatheka encwadini kaSamuel kaDaniel kakhulu mfundisi wami. Kakhulu imbali kabayithandi. Kodwa ke nxa ufunda lezi ncwadi zombili kulusizo kakhulu kazi mfundisi imbali uyazi nje uthi imbali iyaziphinda kubekela phambili njengoba ke echilo laphana wathinta ukuthi oMartin Luther labo Isaac Newton ngabantu esibatholayo becasisa lokho embalini. So behambelana labafundi abanengi beBhayibheli. So bona nxa bekhangela umgodi lo ongelamkhawulo lokuvela lokusungulwa kwenkolo yesi-Islam bona babuya bakuqathanise futhi ngokuseBhayibhelini ukuthi kambe imfundiso le eyasungulwa ngaleyo ndlela yaqhubekela phambili ikhula ngaleyo ndlela imelwe intete leziyana izikonyane. Uzananzelela ukuthi babona ukuthi imfundiso le yayingahambelani lalokho kuseBhayibhelini. Okunye kungaba khona okuhambelanayo but okunengi kwakhona akuhambelani lalokho kuseBhayibhelini. So yikho okumelwe ngumgodi lo ongelamkhawulo. Engxenye mfundisi nje ukuncedisa abalaleli ukuthi ingqondo zabo bazelule. Kanzaya ngitshele kumbe sikukhangele nxa lingakukhangela ngeza ukukhangela inkolo ezinkulu emhlabeni. Kunjalo mfundisi wami. Okuthiwa ama-major religions. Nxa siqhathanisa isiKristu lesiMuslim yiphela abantu abaningi. Siyabo kukhanya nxa ulandela ngembali phakathi kwezinkolo zonke inkolo thina esingathi zinguchikilo obhanqa ekulandelweni ngabantu inkolo yesiKristu lenkolo yona le yesiMuslim uyama-Islam zichiyana kancane. IsiKristu singabe silabalandeli abaningi mbijana ukuyedlula yona inkolo ye-Islam kodwa seduze njalo abafundayo nje ngokwezinkolo bathi bona eminyakeni ebuya elandelayo le inkolo le yesiMuslim izabe sisedlula inkolo yani yesiKristu. So inkolo ebuya ngamandla kakhulu amakhulu iyadonsa abalandeli abaningi kakhulu. So usambulo uJohane lapho wayitshengiswa ukusukuma kwayo kakhulu isiqubu sayo ngoba mbona ngazathi isiKristu sidala. Kubeka kuhle mfundisi isiKristu yiso esaqalayo kodwa ke le yasibuya muva kodwa ke isiqubu eza ngaso iza ngesiqubu esimangalisayo sokuthi masinyane zanyana nje silako ukubana ke sedlule inkolo le iyedlule iningi labantu abasesiKristwini. Ngikhumbula ngabona eNorth Africa. Yes. Africa lapho kungabula amaKristu amaningi kodwa mbona sokuyiyo sigcwele. Kunjalo kakhulu mfundisi. Abalaleli sebengazidingela into esikhuluma ngazo lezo kodwa ukuthi bakunanze ukuthi eBhayibhelini kuvele kukhona. Kwakhulunywa kungakenzakala. Kunjalo. Ake sikhangele kule mfanekiso lapha eminye sifuna ichasiswe mfundisi obi khona phana. Siyabo. Ukuthi kutshoni godo ngelamkhawulo la khonokho ukukhulunywa utshoni usikhange sikhuluma ngani la. Siyabonga ngicabanga ukuthi laphana umfundisi uMpofu usesichasisele ngendaba eyemfundiso engahambelani leBhayibheli. Lapho ngakhangela kuthiwa kulentuthu ephumayo emgodini ongelamkhawulo. So obekuchasiswa ngumfundisi uMpofu laphana ukuthi intuthu le ephuma emgodini ongelamkhawulo imele inkolo leyi imfundiso leyi engahambelani lokungaphi lokuseBhayibhelini. So umunye umbuzo omkhulu kusambulo ungafunda lapha kusambulo ngo9 la kusambulo ngo20 kuyakhulunywa ngomgodi ongelamkhawulo. Kusambulo ngo20 ngali verse 1 siya ku4 iBhayibheli yasitshela ukuthi uJesu nxa esiza lapha kuthiwa kwabonakala ingilosi ithwele iketani kuthiwa izobopha umgobho uSathane yamphosela emgodini onjani ongelamkhawulo. So umgodi ongelamkhawulo ufanekisani ufanekisa indawo esingathini lugwadule engela abantu. So lapha siyabona ukuthi intethelezi
kuthiwa into lezi ziphuma emgodini ongela mkhawulo. So ikutshoni imgodi lo ongela mkhawulo abafundi beBhayibheli bayavumelana ukuthi umgodi ongela mkhawulo umelele okuthiwa ngama deserts eArabia ngale lapho okumemetheka khona inkolo yonale esikhuluma ngayo lapha eIslam. So nxa kukhulunywa umgodi ongela mkhawulo akukhulunywa ngomgodi kanye okuyafika kuphoselwa khona abantu ngumfanekiso otsho indawo ezilugwadule ezikhona ngale okuthiwa kuseArabia khona okuyikho inkolo le eyasungulwa khona imemetheka igcwala ini umhlaba wonke. So ngicabangela ukuthi abalaleli nxa singakubambisisa kuhle ukuthi akulanto eyenzakalayo emhlabeni lapha uNkulunkulu angazange ayikhulume kumbe asitshele ngayo. Ngibona ngathi khonokho incwadi kaSambulo iyasincedisa ukuthi uNkulunkulu imbali yomhlaba uyayazi kusukela ekuqaliseni kuze kuyefika ngaphi emaphethelweni. Khonokho kumele kusifundise ukuthi uNkulunkulu nguyolawula imbali yani yomhlaba. Ungananzelela ulimo olusetshenziswa lapha ubonakala sengathi intethelezi ziyanqoba. Indlela ezihlasela ngayo lapha kuthiwa ziyahlasela njengabofezela lapha kumbe njengenkume. Into yakho nxa uyibona yinto ebonakala sengathi intethelezi zilamandla, kodwa akucabange ngokuthi nxa uNkulunkulu wakhuluma ngakho ukuthi kuzakwenzakala kuthi uyakwazi futhi ukuthi uzawuqeda kanjani ekugcineni imbali yomhlaba, uyakwazi ukuthi uzanjani uzayiphetha kanjani. So incwadi kaSambulo kasoncwadi okumele nxa siyibona siyibalekele, incwadi okumele sisondele duze kwayo ngoba incwadi esinika isibindi ukuthi la nxa ungabonakala sengathi siyalunywa kumbe siyahlaselwa kodwa uNkulunkulu uzakunqoba ekugcineni labantu abakhe. Siyabonga mfundisi Mpofu. Kulamagama lapha ngikwazi ukuthi nguvesi bani aqanjwa kulinglosi eyawayo uAbaddon Apollyon uvesi ngu11 engasingayiphinda nje kwenza ukuthi abalaleli bahambe lathi. Singayiphinda uvesi ngu11 amagama nalawo siwachasisa ukuthi atshoni. Siyabonga uSambulo ngu9 ivesi ngelika 11 ithi yona ke sasilenkosi yaso isithunywa somgodi ongela mkhawulo okuthiwa ibizo laso ngesiHebheru nguAbaddon ngesiGreek kuthiwa nguApollyon. Ngubani bona abo Abaddon labo Apollyon? Siyabonga mfundisi wami. So uzananzelela ukuthi iBhayibheli lethu sile Testament elidala leTestament elitsha. Ungananzelela iTestament elidala lalilotshwe ngolimi lwesiHebheru. iTestament elitsha lilotshwe ngolimi lwesiGreek. So ke lapha ke sithola ukuthi nxa sithola amabizo lawa elakuqala libekwe ngesiHebheru kusitsho ukubhidliza kumbe ukudiliza. Elesibili elesiGreek Apollyon licho umbhidlisi. Ungawaqathanisa uzabona ukuthi amabala wona lawa atsho into enjani efana nayo. So ke kanti vele yena lo odilizayo lo bhidlizayo ngubani? Kuhle kusivezela ukuthi ongemva kwenkolo zonke ezingahambelani lenkolo eBhayibheli munye kuphela ngomubi uSathane owawevela ezulwini. So nguye okhokhela zonke lezi inkolo ezibuya zingani ziphambene lenkolo yeBhayibheli. Siyabonga mfundisi ukusichasisela. Sicabanga ngabantu ababili laba lamabizo ehlukeneyo. Hayi umuntu oyedwa. Ufiwa ukugciza ukuchila ukuthi ngale kusiHebheru la kusiGreek ukutshengisa ukuthi ulimi iBhayibheli elalotshwe ngalo kakusilahlekele umutsho wakhona uyafanana. Umuntu munye. Obi ukhulunywa ngezinwele zabomama lapha. Siyabo nguvesi 8 uvesi 8 kuthiwa babele nwele zabomama intethe lezithiwa zazilenwele zabomama. Ngicabanga intethe ezilenwele anto mase ecabanga umthakathi intethe banele nwele zabomama. Siyabonga so sichasisele futhi. Siyabonga okunye futhi engifisa ngigcizelele nxa sichasisa lapha uzananzela ukuthi iBhayibheli ilempawu esipha zona ukusincedisa ukuthi sibone ukuthi lokhu ngabe kuyini embalini. Sifisa ukuthi abalaleli bakunanzelela ukuthi nxa sichasisa isiprofeti seBhayibheli kasigezi kuthiwa ikugetsa ngikwazi ukuthi bayisindebele elingcono kulalela kuthiwa ikugetsa ukucabangela. Nxa sichasisa isiprofeti asifanisela sicabangele. iBhayibheli yona yesiphayo ukuthi kulalokhu lalokhu then sesikhangela sesihlola embalini ukuthi kathi yiwuphi umbuso ogcwalisa impawu zeBhayibheli ngaphi embalini. So okwenza ukuthi sichasise izinto lezi ukuthi kumele kusincedise ukuthi sibe leqiniso ngoba kasiphonga ugetsa abanye sasizokube sebekhuluma ukuthi kulalokhu lalokhu kodwa kungekho ngaphi eBhayibhelini. So
getsi ungahamba eBhayibhelini ku 1 Corinthians 11 iza kutshela ukuthi abantu abangomama kuthiwa inwele zabo kuthiwa ziyinkazimulo ziyinkazimulo yabo ibisithi kulihlazo ukuthi umuntu ongubaba agcine inwele ezinjani ezinde so nxa kukhulunywa lapha ngenwele zabo mama nxa iBhayibheli lona lizichasisa ku Corinthians 11 ukuthi uthi izinwele ezinde ngoba iBhayibheli ikhuluma ukuthi inwele ezinde ziyinkazimulo kubo bani kubo mama so nxa sithatha lokho abafundi beBhayibheli abaningi bayakuchasisa ukuthi inwele lezi ezinde zingumfanekiso wabantu abayibo mhlawumbe abasungula inkolo nalezi sikhuluma ngayo lapha eSimoslem abanenwele ezinde okuthiwa ngama-Arabs so inwele ezinde lezi zimele umhlobo wabantu abathile sikunanzelela ukuthi vele ngokwemvelo akula ntethe okuthiwa ile nwele intethe vele kazinjani azilanele kodwa lapha kukhulunywa imifanekiso futhi imifanekiso yangona kwesinye isikhathi omunye ngathi indaba vele kwakhulunywa imifanekiso ingathi icatshile uNkulunkulu wayesenzela ukuvikela ilizwi lakhe ukwenzela ukuthi abangaba lamandla okulibhubhisa engcenye likhuluma ngabo bangalibhubhisi kodwa kufaka imifanekiso echasisekayo ngokweBhayibheli so lapha inwele lezi zabo mama zimele inwele ezinde ezigcinwa ngama-Arabs abantu abayibo abasungula inkolo yonale eSimoslem bayikhelisa lakathesi lokhu imemetheka isiya phambili yikho esikubonayo lapha siyabonga kula ntethe ezilenwele mfundisi akula ntethe ezilenwele secaba ukuthi khona wenxa kulokuloya encwadi kunjalo akula kuloya kunjalo imfanekiso ngithande kakhulu ukuchasisa kwakho ukuthi kungani kufihlwe yakhumbula bebuza uJesu abafundi bakhe kunjalo uthi kathi indaba ukhuluma ngemfanekiso yes anje ukuthi kwesisikhathi kulabo abaphandle kumele bangakubona abayizitha zeqiniso kunjalo kwazwe ngabaphakathi futhi CK angazi ukuthi nguvesi bani okhuluma ngenyanga ezinhlanu nguvesi ngu5 mfundisi wami ngamphinda enxa kuzaba kuhle ivesi 5 okhuluma ngenyanga ezinhlanu kwenzakalani ofezela beluma abantu inyanga ezinhlanu ofezela ubuhlungu phela kakhulu ngiyabonga ngizaqalisela kwelika 4 usambulo ngo9 verse ngu4 lo 5 ithi yona ke kwathiwa singoni utshani bomhlaba leyodwa into eluhlaza lesisodwa isihlahla kuphela labo bantu abangelalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo kwathiwa singabulali kodwa ke sibahluphe inyanga ezinhlanu lobuhlungu baso baba njengobuhlungu bukafezela lapho eluma umuntu so sinanzelela ukuthi inyanga lezi ezinhlanu okukhulunywa ngazo zinyanga futhi okumele sithole isikhathi lesi nxa sibuyela futhi eBhayibhelini uzananzelela ukuthi inyanga yesiJuda yona ngokwayo yayile nsuku ezingamachumi amathathu 30 days so ke nxa kukhulunywa ngenyanga ezinhlanu thina sithi thina inyanga ezinhlanu eyodwa ile nsuku ezingamachumi amathathu so sithola insuku ezingu150 30 times 5 30 times 5 so ke i150 lezi ungaya kuEzekiel njengoba ngesatsho ukuthi usuku olulodwa lumele umnyaka kuthi ukuthi lezi kuba iminyaka engu150 kuphiwe amandla ukubana ke intethe lezi zihluphe abantu ngalesi ngalobu buhlungu ezibulethayo nxa ziluma abantu so sinanzelela ukuthi kodwa ke lanxa isikhathi singani side kuyi150 years kodwa ke ubuhle bakhona antsho kuthiwa zingoni utshani nako konke okuluhlaza lezihlahla labo bonke abalophawu lukaNkulunkulu emabunzini kumele zihluphe kuphela labo abangelaphawu lukaNkulunkulu kusitsho ukuthi labo abangalandeli intando kabani kaNkulunkulu so inyanga ezinhlanu zona ngokwazo zimele iminyaka engu150 siyabonga mfundisi maybe udingancedisana lapha ukuthi ngasikhuluma ngokuhlupha sisayigqiba nje sichone wahlupha njani intethelezi kanti sithene ngayo engasikuthintile siyabonga engingakutsho lapha ukuthi intethelezi lokho esikhuluma indaba yemfundiso lapha siyabona ukuthi intethelezi kuthiwa zaletha umnyama zahlukuluza abantu so nxa ziletha umnyama ukuthi imfundiso engahambelani lani leBhayibheli then okunye sikubonayo lapha intethelezi kuthiwa zahlupha abantu kodwa kwathiwa zingoni okuluhlaza
la laba abalophawu lukabani lukaNkulunkulu. Lokho esigcizelela futhi ukuthi amacilongo ayisikhombisa nguNkulunkulu ejezisa abantu abangavumanga intando yakhe. Kodwa siyabona ukuthi lapha abantu bakaNkulunkulu abalophawu lwakhe uNkulunkulu uyabavikela ukuthi bangahlukuluzwa ngumbuso lo kumbe izintethelezi okukhulunywa ngazo la. So ngidobha lapho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu uyabavikela izikhathi zonke. Ungabona besehlelwa ngokunye okubi uNkulunkulu uyabe evumile elesizathu esihle ekugcineni mhlawumbe uyabe efuna ukuqinisa ukholo lwabo. Lokho kungakwa ukuthinta mfundisi uthi ngeke kwakungani kulodlame phakathi. Kunjalo mfundisi wami. Kunjalo dlame ufuna ukuthi mfundisi. Obuhle bakhona ukuthi uNkulunkulu uyavumela ukwenzela ukuthi abantu sizikhethele. So inkolo zonke lezi ezikhona emhlabeni uzivumela ukuthi zibe khona. Kodwa ke yena ke ulethile ukukhanya kwakhe ngelizwi lakhe. So ke kuyithi thina njengabantu njengabalaleli nxa sisizwa ilizwi likaNkulunkulu singamangali ukwanda kwenkolo emhlabeni. Ngokwethu kuphela kasibambeleleni sigagadlele inkolo yelizwi likaNkulunkulu sizaba ngabaphephileyo. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Nanti iqiniso elimsulwa lizakithi ukukhetha ngokwakho ukukhetha ngokwami. uNkulunkulu ubekile egcekeni inkolo yakhe. Zinengi inkolo ezikhona emhlabeni namhlanje abantu abahamba ngazo. Kodwa uNkulunkulu ulethile iqiniso yona sixoxa lapha buza iBhayibheli likuphendule. Ngilethemba lokuthi liyaphathiseka lapho lesizwe sikhona ikakhulu zifundele iBhayibheli wena ngokwakho. Wazi ukuthi iBhayibheli lithini. Asidibaneni kuvikelizayo silokho sixoxa sikhangela ikakhulu isambulo ngo9. Ngithemba namhlanje kuthe dlwe kwabanengi bethu. Abafundisi bechasisa ukuthi ukukhulunywa ngani ngentethe ezilenwele kuyini khonokho bakuchasisile abafundisi. Kodwa nxa ulombuzo thumela umbuzo wakho kunombolo zocingo eziphiweyo. Kasidibaneni njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifana nayo endaweni efanayo. Inkosi belathi siyabonga. Amen.